madaniyati. Nahayet şefkatlik hem mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Cimi hem sana alemlerinin perverdigari Allah'a xastur. Allah'ın bizge bergen yeni bir munavver günleriga mübarek bolgay. Assalamu alaykum qadrlik ekran aldidagi ko'rarmanlar aziz xalqim. Barchangizga illiq yurak qatlamlaridan mehr muhabbatlik, o'tliq hararatlik, daromadlik salomlar yo'llayman. Bugün Qadam televiziyasida Uyg'ur madaniyati nomli yangi programmaning navbatdagi soni. Mazkur programmamiz Ro'za hayitlik bayramga bag'ishlanmoq. Mazkur programmaning muallifi ham riyosatchisi men Qalnur Arab. Uyg'ur madaniyati nomli bu programma orqali sizlar bilan yanada didorlashib o'tag'inimdan bek mamnun bo'ldim. Biz Ming aylağı baraver boğan bu yılki Roza Ramzan eyini qarşıyıp çin etiqat ixlas bilen Ramzan rozasını tutup mana bugünkü günde Roza Hayit bayramını nişanlap olturuptimiz. Barçınızga Roza Hayit bayramlarga mübarek bolgay. Rahmet. Bizning navbatdagi programmamiz Hayitli Shayli nomli Roza Hayitlik bayramlik kechilik deb atilib, mazkur programmamizga qadam tashrif qilgan Emgakchi Qozoq nahiyasiga qarashliq Baysiyet yezisidan, Almut shahri Alatau nahiyasiga qarashliq Alg'abas shutidan ham barcha Almut shahrining va viloyatining o'pchursidan kelib o'tagan Gulchiray xonim qizlarimiz, jut jamoatchiligi, yigit boshlari bugun bizda mehmonda. Qani o'chaqda bugungi Hayitli Shayli nomli Roza Hayitlik bayramlik kechiligimizni rasmiy boshlaylik. Aldı bilan Alg'abas jutidan qadam tashrif qilgan jut cho'nglari bizning bugungi Roza Hayitlik dasturxonimizga duo o'qib bergan bo'lsa. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Roza yitinglarning barak bo'lsin. Tutgan rozanglarni Alloh taolo o'z qabul qilgay. Amin. Rabbina atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabinnar bi rahmat ya rahmanir rahim. Hürmetlik Aqdastxon mehmonlari. Assalomu alaykum. Qadam televideniyasiga qadam tashrif qilib o'tagan, jiroq yaqindan kelib o'tagan aziz qarindoshlar. Mana bugun biz 5 farzning biri bo'lgan Rozani 30 günlük rozumuzni tutup, aylanın sultanı boğan Roza Ramzan meyrimini nişanlap oturumuz. Muşu fürsatdan paydalanıp men bütkül Қазақстан Cumhuriyetide yaşavatkan Müslüman halklarını hemsini Roza meyrim bilen tebrikleymen. Meşede otağan hemenlağa, hemme halkımga, Müslüman halkımga müstahkem ten salametlik dileymen. Ömürlerinle uzak bulsun. Rozlardan rozlağıça aman bolaylı. Hemenlarning bugungi roza meyrimi mübarek bo'lsin. Hemenlarga Alg'abas mahallasidan yalqulluq salam. Qadrdanlarım, hemenlarni Hayit meyriminglar bilan tabriklaymiz. Assalamu alaykum, hürmetlik qadrdonlar. Bugun Hayitli Shayli nomli ulug' hayitda birga ko'rib o'tagan qadrdonlar, hammanglarga hayit bayraminglar muborak bo'lsin. O'lkamizga bahor rayhoni kelib, hammamizga qandoq bir shodlikni, do'stlikni, birlikni ilib kelgan hayit muborak bo'lsin deb bir to'p xonim qizlar bugun bizda mehmonda. Assalamu alaykum mehmonlar. Ben Mahinur Hanım, Yenişehir'den geldim. Hem otağan mehmanlarını şu Roza Hayit bilen tebrikleymen. Yan bir qitim körüşküçe aman bulunlar, hemenlar salametlik dileymen. Assalamu alaykum, hürmetlik Aqdastxon mehmonlari.
Mən Gülistan Yeniçər məhəlləsidin öz xalqımni nəhayət yaxşı görgənlikdən jut xidmətində. Həmіңларны hit meyrim bilan mübarək bolsun. Assalamu alaikum, hürmetli mimarlar. Ben Modern Gül Zakircan kızı. Yaşa meclisinden kep otadım. Huzur yitlar mübarek olsun. Yani bir yitlarca aman bulaylı. Assalamu alaikum, hürmetlik, aziz kırındaşlar, hürmetlik mihmallar. Ben Tursunay, Kulagir Məlisidən geldim. Sizlerni Moşuruz heyetler bilen tebrikleymen. Bizning endi xalqimiz әмсі сәнәт хумар. Özümni xalqım geldi, özümden bir naqşı etpesem qandaq deysizler. Şularni yaxşı turib tыңшайдығыңларға sorayım. Рахмет. Қени учақда бүгінгі студиямызда нәқ майданда Әмгәкіч Қазақ нахиясы Байсейт мәхәлсідің қадам тәшіріп қыған әзізі мұхтәрәмләнің салымыны қобыл қылайлы. Мәрхәмет. Assalamu aleyküm Baysit Jutudun Qadam TV xadimlarga. Vakalatan biz keldik jutimiz cho'ng kichiklarga. Bizga xabar kelganda simildab yomg'ir yog'di. Qadam TVga kirganda qalbi nur kulib boqdi. Baysit u ulug' jut ro'zi tanbir tug'ilgan, Ashamsi surat sizib Abdulhay ijod qilgan. Shoir Abdumijidning juti Jamshid ilhomi ochdi. Hakimcan ve Ahmetcanlar medeniyet nurun çaştı. Etsak tügümeydu. Jutumuzun utukların bir Allah'ın sorayımız evlatlar amanlığın. Hürmetlik studiyaya katmış otağan Algabas tinkegen mihmallar ve bizden jut tinkegenler şundağla bugünkü televizyonya kadımları hemminlarını halkımızın, milletimizin esil bayramı boğan Heyet bayram bilen mübarekleymen. Hemminlarga amanlık, hatırcemlik, sağlamlık dileyimiz. Her kaçan başta yaxşı yerler uçuruşka Allah bizge nesip eylesin. Heyetinler mübarek olsun. Assalamu aleyküm. Hürmetlik bugünkü Aqdastxanğa jığılgan barlıq qeyrindaşlar. Sizlerge Baysiyitler demismu Bayyiza, yezilarının içinde tolgan tolun Ayyiza degen, Misralağa müyesser boğan Baysiyit jutumdun yalqulluq salam ve ali ihtiram. Uygurlarının ügüttek juti Baysiyit, salımım niçin dildin qobul qılınla. Hemimizge mübarek bolsun roza heyt, teç hatırcam kaygısız ötsün jılınla. Halkımızga tileymen amançılıkni, bereket ip kelsiken yeni kademle. Hayatıda körmey hiçbir yamanlıkni, inak icil yaşsın hem ademle. Байсейіт деген намың бар, әлгі яққан шәнің бар. Әзәлділла еқылған өчмәс шамың чырғың бар. Qaşı bovam küylügen, ruhi bizni yöligen, güzellikке bölügen, bereketke yögigen. Келер баққа садасы, бұлбұларның навасы, тепілуду жұтымдың, дылға арам давасы. Ana jutum küy sazım, yeşil köklem sen yazım. Salımımni qobul al, qılay sana men tazım. Et bayramınla mübarek olsun. Рахмет. Байсейт жұтыдан келген барча жамаатчылыкка Нурани анымыз мәрхәмәт. Assalamu aleyküm. Bugünkü Aqdastxan'dan mehmalları.
Hemmanlarni ushbu yaxshi kunda ro'zining oxirgi kunlari, ro'za hetning yaqinlashayotgan kunlarda, yaxshi oy, yaxshi kunlarda ko'rganim uchun xursandman. Hemmanlarni shunday sig'inib yetib kelib, sen sig'indingmi meni, men seni sig'indim. Huyma sig'indim seni, yuragimda seni. Deb sizlarni hammalarni sig'inib, mayli yaqin, mayli yiroq bo'lsin, hammalar mening qarindoshlarim, yurtdoshlarim, o'quvchilarim, bolalarim bo'lganliginglar uchun bo'yi og'zim yetsinmi, yetmasmi, men sizlardan cho'kkida so'ydim. Sig'inish degan nihoyatda odamning bir-biridan ayriliga vaqti bo'ldigan gapga, shuning uchun sig'inib ömür sürgen tazımı tatlık ekan. Bugünkü kunda mehrimonlar bilan hammalarni chin qalbimdan tabriklab, ro'za hetinglar oldimizda kelayotgan ro'za hetlar muborak bo'lsin. Ro'zalar oyoqlashib qoldi, yaxshi kunlarga yaxshi yetayli. Aman esenlikni, el-yurtni, Baysetdagi odamlarning hammasini, yurtdoshlarni kelayotgan ro'za het mehrim bilan chin qalbimdan tabriklab, şu insanların hamsiga sağlam salametlik, hatırcam hayat, tinchlik, balacaqsıga baxt saadet, alqanlarga omed, ko'rnigan barliq joylarda utuqlarga karomat bo'lsin demoqchiman. Algabas jutudan qadam təşrif qilgan Gaля Masimova hədimizning chiroyli naqshlaridan bahramand bo'laylik. Güzeli bozma çeksiz payansın, canға tarqınıp ketken Uyg'urum, canға tarqınıp ketken Uyg'urum. Baxtingga tanırıp yurduq amal sezsek, taqdiri talashda o'tgan Uyg'urum. Baxtingga tanırıp yurduq amal sezsek, taqdiri talashda o'tgan Uyg'urum. Sig'masdin eliga qancha yursim, u eldin muhabbat hargiz o'tmagan, u eldin
qutluk sahnimizga Alg'abas judidan qadam tashrif qilgan nihoyatda talantli hadimiz Bahargul Rahimovani sizlarning qizg'in olqishlaringlar bilan taklif qilaylik. Uyg'ur qizman naqsi. Xalqimning nag'ma navosi dilimda bor, qinimda bor Uyg'urimning o'chmas naqsha sadosi Nada bo'lay, kimiga kulay Hech kimda yo'q uzilmas dolan mashribi Sening uchun qurban bo'lay Güzel xalqim Uyg'urim söymen seni Maraz kılsın acem sazı Untulmusun kara gözler topamızlı Üçmez mengü halkım izi Candın aziz görmen Uyg'urim seni Nada bo'lay, kimiga kulay Hech kimda yo'q uzilmas dolan mashribi Sening uchun qurban bo'lay Güzel xalqim Uyg'urim söymen seni dolan meşribi Üçmez mengü halkım izi Kara gözüm hiç kimge vermeymen seni Senin üçün kurban bolay Güzel halkım Uyg'urim söymen seni Alg'abas judining hosmi qo'yish urf-odatini qini ko'rib tomosha qilaylik. Marhamat. Ayni qarang. Gül chiroy xonim qizlarimizning yig'ilishib, naqshi ijro qilib, hosmi qo'yish odatini ko'rsatishini. Qeshig'i hosmi qo'yish Uyg'ur qiz cho'kkanlari shakllangan ham davomlashtirib kelgan an'anaviy pardozlanish odatining biri. Bu odat o'zining tabiiy foydaliq odat bo'lishi ham ilmligi bilan O'rta Osiyodagi qavmlar ichida mashhur. Hosma ko'k ranglik so'qchoq yopirmoqlari navbatlashib o'sadigan 2 yillik o'simlik. Odatda kuzda yig'ib olingan urug'ni ko'ktatliqning qirlari va yozliq gullar orasiga terib o'stirilib ishlatiladi. Qeshig'i hosmi qo'yish Uyg'urlarning ko'k rang va ko'k ranglik o'simliklarni ulug'lash, uning e'tiborlab ishlatishdan iborat ko'k rang e'tiqodining urf-odatda ifodalanishi. Uyg'ur ayol ajdodlarimizning sehiy tabiat ato qilgan nurg'un o'simliklar ichidan hosmi o'simligini tanlab olib, uni qosh bo'yash materiali qilganligi ko'k rang e'tiqodiy tushanchalari bilan bevosita bog'langan bo'lishi bilan birga, yana hosmi o'simligining qoshni qaraytish, qosh tuklarining umrini uzartish, qoshning shalonglashib ketishining oldini olishda
rolünün barlığını bayqaşdak aql parasitiga münasibətlik. Hosma qoyuş adıtının barlıqqa kelgan vaqti 3000 yıldan aşıdı. Hosmini odatda 2 qo'l aralığına et tavaq içine chapchigiga siqib suyini eqitib, palkoch bilan bir-birining qishiga qo'yishidi. Hosmi suyi ichgandan keyin suv bilan yengil juyidi. Akşamı qo'ysa, atsi atiganda o'rnidan turib juyidi. Juyilgandan keyin qashqa ichgan hosma rangi azroq suslashib, qashning ko'k rangi tabiiylashib, qiz cho'konlarning chiroyini go'zallashtirdi. Qadirlik mehmanlar, bugungi Heytli Şayli namlıq Roza Heytlik bayramlıq keçiligimizning yana bir qadirlik mehmini, talantlıq hadimiz Tamarem hem Rayvani sizlarning qizg'in alqishlaringlar bilan sahna to'riga taklif qilgan bo'lsak, marhamat qarshi olaylik. muhabbet arzusu.
Nakşa eder vaktiniz Nakşa eder vaktiniz Jırak ilişkimizge Hoş edir o vaktiniz Jırak ilişkimizge Hoş edir o taşla ketisi Bırak da sögen yürü Beni taşla ketisi Bırak da sögen yarim Beni taşla ketisi Bırak da sögen yarim Beni taşla ketisi Qani o çağda bugünkü bizning Roza Heytlik bayramlıq kechiligimizde Baysit jutudan kelgan qadam tashrif qilgan bir turkum jut jamoatchiligi bizga örf odatimiz bo'yicha kelin salımını ip kepti. Shuni ko'rsatmoqchi ekan, marhamat, qabul qilaylik. Esselamu aleyküm. Kelin salamı geldi. Ruhsat mıkin? Kürsün kendin. Esselamu aleyküm. Kelin salam geldi. Xuda yolda. Xuda yar olsun. Esselamu aleyküm. Kelin salam geldi. Çahriyalarımız yolda. Çehriyalarımız hem yar olsun. Esselam kelin salamı geldi. Hava ata hava anlarımız yolda. Hava atam, hava anam yar olsun. Esselam kelin salamı geldi. Buğularla momalarga. Buğularım hem kabul kılsın. Esselam kelin salamı geldi. Çoğun dadısı bilen çoğun apılarga. Çoğun apısı, çoğun dadısı çin dilden kabul kıldı. Esselam kelin salamı geldi. Dadısı bilen apsıga. Apısı bilen dadısı köylü bilen söyledi. Esselam kelin salamı geldi. Küçükana küçük dadılaga. Gelin akçının salamlarını küçük dadılar çin dilden kabul kıldı. Esselam kelin salam geldi.
Akıllarga, hədlərə, qomu qeyrindaşlarga. Hədləri, akılları, qoğun qeyrindaşlar hem kabul kıldı. Əssalam kelin salamğı gəldi məşədə oturğan barlıq, qaqqan qozuq, tükkan tügüş həmisiga. Kalkan kozuk tükken tügüş otağa yurttaşlar hemiz salamınızını kabul kıldı kızım. Rəhmət. Keliner salam kip kaptı. Kelnerçe seher tura bulsun. Hop, Kelnerçe Xudanı bir bile bulsun. hop, Kelnerçe Allah'ın yolunda hizmet kıla olsun. hop. Kelnerçe yurt içinde, el içinde hizmetini çoğun kıldığan kız bulsun. Hop, Özüge birliğin işini suyup işilsin. hop. Yurttaşlarga, vatandaşlarga, el yurtga, hemmisiga ülgülü hizmet kıldığan kelin bulsun. Kelinin mangan izinin otun götese kelin altın bulsun. Külünü götese kelin kümüş olsun. Şıktın kira olsa, çıka olsa, mangan yolları hemmisi tolgan baylık, tolgan yaşlılık, utukluk, el yurtga hizmet kıldığan bir pidakarane kız olsun. Gelnakça vatan üçün hizmet kıldığan bulsun. Halk üçün hizmet kıldığan bulsun. Bunu biz yaşavatkan Kazakistan diyarıda Kazak halkı bilen, başka milletler bilen ortak yaşavatkan umumi dostluğumuzni мәңгілік сақлайдыған үлгілік келелердің болсын. Келініміздің тәнлерге сағлам саламәтлік, айылсыға қатыржам hayat, кәлгөсіге бәқіт, итәклерге пәрзән, әрекетlerге бәркет, тапқалларға ұтық тілеймін. Hop. Kelinin kulğunu içip koydum. Endi kelin çayının sütü yok deydi. Çayının sütü yok deydi. Vay, kalla tuğup, bağda yatırdık. Süt degen cık, bağ kızım süt. Çayının kıyti yok deydi. Qat degen cık, hazırkı vakitte bir şirketten getirdik. Qat degen mol, yeterlik zamanda yaşayımız balam. Rahmet. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Barlıq yaxşılıqlar sizlərdə olsun ballarım. Hər vaxt yaxşı kişinin aldı olunla, yaxşı sözünün aldı olunla, töhmətdən nerv olunla. Kevatqan bala qazalardan sizlərini saxlısın. Hey mehrivan şapqatlık Allah sizdən yəni ötünüb sorayman. Şu ballarımızı barlıq yerlərdə yaxşılıqlara evet saxtayımız. Barlıq yaxşılıqlara öylerde olsun. Ballarda olsun, xatircamlıq olsun, köngül teşlik olsun. Yaxşılıqlar bizde her vakit yaxşılıqlar olsun. Allah akbar. Kenjihan acım kelinin üzünden de özünüz içip koysuz o deymiz. Pişanısıga söyleyip ıllık boldu deydiken bu. Kıynanısı açsa. Rahmet. Assalamu alaikum Nurani anılar, ruhsat kısanlar. Muş kelnakçının ayığı sağan payandazını bana besanlar. Öğlenmegen oğlum battı. Aş oğlumnu öyle vasam ruhsat mikin? Amin. Amin. Allah ekber. Rahmet. Mana qadrlik mehmonlar, Bayset jutudan kelgan Navqiron shundaq talantlıq san'atkor akıllarımızı sahne töriga taklif qilgan bo'lsak, shu akıllarimizning ijrosida bir chiroyli naqshlar kuylangan bo'lsa, qani alqishlar bilan sahne töriga taklif qilamiz. Bahar
Қадірлік мехманла, мана баятым бері біздің Алғабас әм Байсейт жұтлырдың кәген барчы талантлық ақәділеріміздің шындақ чырайлық нақшыларыдың бәхірман болдық. Әнді сіләнің әм көсеткен өрпі әдәтлеріңла әжайып бүгінгі байрамлық біздің кәйпиятымызға енімі кәйпият қошты, әм яшыларымызға шындақ үлгі болды деп үміт қылымыз. Әнді бүгін сіләніма мұшындақ біздің хейтлі шайлы намлық, роз хейтлік байрамлық кечілігімізге қадам тәшіріп қылып, өзлерінің яқшы чырайлық нақшылары білән сіләнің мұ көңліңланы алайлы деген талантлық нақшычы жігіт қызларымыз бүгін біздің арымыздыкен. Сәхәрдің Юсупов рәхбәрлігідікі Азия плюс рекорд студиясы да мұшындақ тәрбиленіп атқан талантлық нақшычы қыз жігітлерімізге әнді нөветіні бәген болсақ. Нақша салам халқым. Нақшыда Аида Мамутова. Salam əl-yurt, salam əl-yurt, salam xalqım, salam xalqım. Sana dildin, tümən tazım, tümən tazım. Salam əl-yurt, salam əl-yurt, salam xalqım, salam xalqım. Sana dildin, tümən tazım, tümən tazım. Mihir sügüm sana dalım, seni küyler küyüm sazım, küyüm sazım. Senin birle kış mı bahar, rahat cennet tumuz yazım. Senin birle kış mı bahar, rahat cennet tumuz yazım. Salam əl-yurt, salam əl-yurt, salam xalqım, salam xalqım. Sana dildin, tümən tazım. Senin nakşan, yürek nakşan, senin nakşan. Yürek nakşan, yürek nakşan. Senin nakşan, senin nakşan. Yürek nakşan, yürek nakşan. Senin nakşan, senin nakşan. Yürek nakşan, yürek nakşan. Gelgin dünya koşulgun hem bu nakşamga seher akşam. Gelgin dünya koşulgun hem akşamda seher akşam. Salam əl-yurt, salam əl-yurt, salam xalqım, salam xalqım. Sana dildin, tümən tazım. Salam əl-yurt, salam əl-yurt, salam xalqım, salam xalqım. Seni küyler, küyüm sazım, seni küyler, küyüm sazım. Аида Мамутова. Нақша ұлық жай. Сөзі Авут Мәсимовның, музыксы Пархат Балтаевның. Сәхнеде Райдын Масимов. Қайны қызған алқышла білән қаршы алайлы.
izleri kalgan Jütümlüğü bekim o yaraşkan Ecdatlarım izleri kalgan Jütümlüğü bekim o yaraşkan Tacı bəxtim, bəxtim atalgan Qara durup ucay bilsen Tacı bəxtim, bəxtim atalgan Qara durup ucay bilsen Mərd mərdane jigit qızlarım Danının mütəvərləri Tültümarın beriktim Kara durup cehadim Tültümarın beriktim Kara durup cehadim İcatkarı hürmet giyetken Sen askari elge namayen hürmet giyetken Sen askari elge namayen Merifetli hanım atılgan Kara durup ucay bilsen Merifetli hanım atılgan Kara durup ucay bilsen Merdane jigit qızlarım Danının mütəvərləri Tültümarın beriktim Kara durup cehadim Tültümarın beriktim Kara durup cehadim içmeyen Daha bulat imani ayan Lütfunun ruhi içmeyen Daha bulat imani ayan Gazi Hacib dilini yaratkan Kara durup olacay bilsen Hacib dilini yaratkan Kara durup olacay bilsen Mərd mərdane jigit qızlarım Danının mütəvərləri Tültümarın beriktim Kara durup cehadim Tültümarın beriktim Kara durup cehanim Kara durup cehanim Рәхмәт. Айлыны Рәйхан бақа қияс қылсақ, әйнә шу бағыны беқіп асырайдыған әзіз пасыбанларымыз о аты білән ана дейдіген. Әнді өз ата-анысыны нақшыларды күйлімеген нақшчы сәннәткар болмысы керек. Төвәндікі нақша Жан ата деп атылдыген. Сәхнеде Исамов Абдуғани қыны қызған алқышла білән қаршы алайлы. Atam gidin bu sen menin bəxtim Bu hayat bir da şadlığım təxtim
ettim. Bu hayat bir gıda şadlığım təxtim. Men üçün barını qılğantın təqdim. Can ata intizar oldum mehringe. Men üçün barını qılğantın təqdim. Can ata intizar oldum mehringe. Sen bilen asmanga taqaşqan bişim. Sen bolğaş akmıgan bir tamça yişim. Sen kettin kaygıda yigildi bişim. Can ata intizar oldum mehringe. Sen kettin kaygıda yigildi bişim. Can ata intizar oldum mehringe. Yönelsem ağladık yölügüm idin. Ürkeşlik deryada kürgüm idin. Kürgüm idin. Şadlığım, gururum, sultanım idin. Can ata intizar oldum mehringe. Şadlığım, gururum, sultanım idin. Can ata intizar oldum mehringe. Can ata intizar oldum mehringe. Рәхмәт. Әзизи мөхтәрәмләр, қадірлік достлар, mana мұшындақ чырайлық, талантлық, сәннәткар, яш, жігіт қызларымызны тәрбиелеп атқан, біздің Қазақстан ұйғыр эстрадасыға, яғни сәннетіге өзінің бір кішілік төкпісін қошып, бәләнд, чоққыладың көрініп кеп атқан талантлық акымыз Сәһәрдин ака Юсуповны бір жүп нақшылар білән сәхне төріге тәкліп қылған болсақ. Ben seni bilelmedim, kimsen dep sorap kaldı. Onga tolgan közümge gumanda karap kaldı. Onga tolgan közümge gumanda karap kaldı. Ben Uygur perzentimen, Oğuz Han evlatları, özüge yitip başar Hururi peryatları.
Özüge yetip aşar Gururi feryatları Men Uygur perzentimen Yusuf Mahmud'la buva Mıngıyımdek kidimi Küyüm 12 muka Mıngıyımdek kidimi Küyüm 12 muka Vertenim babi payan Aziyanın kindigi Küçüğüne birip sen bil Uygurlanın kimligin Ben Uygur perzentimen Oğuz Han evlatları Özüge yetip aşar Gururi feryatları Özüge yetip aşar Gururi feryatları Gururi feryatları Наш Восток красавицами славился всегда. Для меня прекрасна только лишь одна. Самарканда перья свою привез, ту, что ярче солнца и прекраснее звезд. Самарканда перья свою привез, ту, что ярче солнца и прекраснее звезд. Надира, ты моя любовь, я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Надира, судьбу благодарю, Надира, за счастье, что с тобой делю. Моя как будто сказка наяву, потому что я с тобой, милая, живу. Ты подарила судьбой мне, любимая, без тебя день словно ночь, это знаю я. Ты подарила судьбой мне, любимая, без тебя день словно ночь, это знаю я. Надира, ты моя любовь, я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Надира, судьбу благодарю, Надира, за счастье, что с тобой делю. Надира, алтыным сөйімесіз немен, тапқанға қошал мән, сіздек бір қыз немен.
Sözünüz çolpan da gözünüz. Hayatın mezmunu hakkasız özünüz. Назира, ты моя любовь. Я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Надира, судьбу благодарю. Надира, за счастье, что с тобой делю. Надира, ты моя любовь. Я в тебя влюбляюсь вновь и вновь. Надира, судьбу благодарю. Надира, за счастье, что с тобой делю. За счастье, что с тобой делю. Чаша падкая до сладкого вина. Я жажду исчерпать все радости до дна. Сойдутся ли опять вино, друзья и розы? Такой прекрасный день за роком грусть цена. Сойдутся ли опять вино, друзья и розы? Такой прекрасный день за роком грусть цена. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Серьезно? Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Во сне к любому дню даю ночной зарок. Не трогать пиалу мой записной зарок. Но розы расцвели, не в силах удержаться. Зароков не давать даю весной зарок. Но розы расцвели, не в силах удержаться. Зароков не давать даю весной зарок. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Серьезно? Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Серьезно? Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Серьезно? Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Багровая струя, вина не стану пить. Глаза здесь кровь твоя, вина не стану пить. Мой разум на чеку. Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Мой разум на чеку. Серьезно? Эх, ты глупый, поверил, будто я вина не стану пить. Рахмет. Әмәләгә рахмет. Қадірданла, әзізі мұхтарәмлі һәм экран алдыдки телекөрәрмәнлә, мана бүгін біздің қадам телевизиясы да өткізілген Хейтлі шайлы намлық, розы хейтлік байрамлық кешілігіміз Мошияда аяқлышып қалды.
Biz sizler bilen hoşlaşmayımız. Heyttin heytkiçe aman bolaylı deyimiz. Barçınızның kelgen kademleriga nur yağsın dep oturup, yeni bir muşundaq çürülümlerde sizler bilen didarlaşkıça aman bolaylı. Fırsatdan paydalanıp, bugünkü mana muşiyaga kelip otağan, Baysiyet jutudan kelip otağan barcha Nevqıran akla Gül Çıray hanım kızla Nurani anılaga, Algabas jutudan kelip otağan Nevqıran akımız bilen bir top Gül Çıray hanım kızlaga ve bizning Almut şehrining öpçürüsüden kelip otağan barcha hanım kızlaga, bugün muşiyada özünün hünerini körsatgan Aziya Plus Record studiyasidagi talantliq naqshchi qiz yigitlarga, ularning rehberi Seherdan aka Yusupovga hem Qadam televiziyasidagi barliq mush faoliyatni жүрgizib atgan xizmatkorlarga, bizning baş mudirimiz Qadam televiziyasining baş mudiri Nazim Mollaudovga, baş prodüser Adiljan Sadiqovga ve hammamizning chiroyli mushiyaga padazlab chiqqan Maya hadimizga hem Mehrulam degan bizning ovoz rejissyor yigitimizga, shundaqla bugun mush muziqlarni ratlab qo'yib o'tagan Ramil ismli yigitga ve barcha mushu tushirimga qatnashgan ijodiy to'pqa sizlarning qizg'in olqishlaringlar bo'lsin. Bugün nima degan chiroyli dasturxonlarni yaydinglar, o'zinglar nima degan chiroyli kiyinib keldinglar. Ajoyib bir xalqimizning urf-odatlari bilan naqshi kuylaridan chashma qilib chashdinglar. Sizlarga apirin. Xalqimiz uchun qilayotgan mushunda xizmatlaringizga har doim Allohdan yaxshiliklar hasilab qaytsin. Bu mening o'zimning chin yurak so'zlarim. Tashakkurnoma. Xalq uchun xizmat qilib, özünün ba hayatını yaş avlatqa ülgü boludigandek izgi işlağı begişlap kevatgan insanlar xalqimizda köplep sanılıdı. Hem haqiqiy xalq alqışıga sazavar bob, egiz pəllilərdən görünüşü sözsüzdür. Roza Heyt Uyg'urlarga İslam dini arqılı qabul qilingan bayramlarning biri hesaplanıdı. Ushbu bayram harpisida Alamat prodüserlik markazi tarafidan uyushtirilgan Qadam TV telekanalining hamkorligida o'tkazilgan Heytli Shayli nomli televiziyalik Roza Heytlik bayramlik kechilikka faol qatnashib, o'z ulushini qo'shib, hunarini namoyish qilgani uchun tashakkurnoma bilan mukofotlandi. Qadam TV'ning bosh mudiri Nazim Mollaudov, Qadam TV'ning bosh prodüseri Adiljan Sadiqov, Alamat prodüserlik markazining mudiri Qadam TV'ning riyosatchisi Qalbinur Ariptin. Adiljan, sizlarga mana mushu tashakkurnomalarni sizlar to'xtamang, alqish bildirib chavaq chepiringlar. Adiljan mana topshirib bergan bo'lsa. Marhamat. Çabuk. Mushpitinglar bilan bir rasmga tushirtinglar, qizlar, xonim qizlar. Biringlar marhamat. Hammanglar u yoqqa qartinglar tashakkurnomani. Qani bir kulib bir rasmga tushirtinglar. Hem haqiqiy xalq alqışıga sazavar bob, egiz pəllərdən görünüşü sözsüzdür.
Роза Хейт Уйғурларға ислам діні арқылы қобыл қылынған байрамларның бірі хесапланады. Ушбу байрам харпсыда Аламат продюсерлық мәркізі тәріпіден ұйыштырылған. Қадам ТВ телеканалының həmkarlığıda өткізілген Хейтлі шайлы намылық телевизиялық Роза Хейтлік байрамлық кечілікке пал қатнышып, өз үлішіні қошып, hünіріне намайыш қығыны үшін Алғабас Жудырке ханым қызлаға тәшәкүр намы білән мұкапатлаймыз. Қадам ТВ-нің баш мүдірі Назым Муллаудов, Қадам ТВ-нің баш продюсері Адылжан Садықов, Аламат продюсерлік мәркізінің мүдірі Қадам ТВ-нің риясәтсі Қалдынор Арыптын. Қәне чабақлады мұсын? Рәсімләге түшіп алайлы.